E sad, šta je ono što biste vi trebali da radite? Pošto smo govorili o tome šta ne biste trebali da radite, sad da vidimo šta je ono šta bi. Na jednom baš interesantnom i korisnom predavanju koje je vodio dr. Luka Uskoković, inače ekspert za brand, napisao je knjigu Brand management turističke destinacije. Ako se ne varam, možda sam pogrešio naslov, mislim da nisam. Link će svakako biti u opisu. Jednu sam vrlo interesantnu tezu zapamtio, a i mislim to je bila glavna tema i teza tog predavanja, to je da marketing nije niti business to business, niti business to customer. Marketing i business je uvijek human to human. Znači, mi moramo da zapamtimo da se sa druge strane mreže, telefona, Instagrama, Facebooka, kako god, nalazi čovjek. I mi se obraćamo čovjeku. Znači, nikad tu više pravila ne važe. Tu pravila važe samo ljudskosti. Znači, moramo biti ljudi, prije svega. I na društvenim mrežama i u životu. To je jako bitno. Znači, budimo ljudi. Šta to znači? To znači da, naravno, moramo voditi računa o integritetu našem, prije svega, kako se mi ophodimo i kako one poruke koje mi šaljemo ljudima, da li stojimo iza njih, ali to je neki drugi dio. Prije svega je bitno da imamo na umu tog čovjeka koji je s te druge strane. Šta to znači? Znači da ono što mi nudimo treba on da traži. Ili da ono što mi postavljamo kroz sadržaj, da on to želi da konzumira. Tako. Znači jednostavno to treba njemu da bude interesantno. Koje su to šta to može zainteresovati ljude? Pošto čovjek, kod njih treba da izazovemo interakciju. Znači on gleda naš sadržaj i mi sad treba da izazovemo one tri akcije koje Instagram algoritam prati. Znači vi ne možete nikoga da natjerate da lajkuje vašu sliku, da komentariše, da pošalje drugom. Vi možete da se trudite da svojim sadržajem to izazovete. Znači imamo sliku, zainteresovali smo ga da je pogleda, znači slika prije svega mora biti interesantna na neki način, može da bude visokog kvaliteta i ne mora, ali ako nije visokog kvaliteta, onda treba na neki način da nas zainteresuje. Nešto na njoj treba da bude, da privuče pažnju. I ja onako gledam taj sadržaj, svidjelo mi se, kliknem like. Zainteresovalo me je dovoljno da želim da pročitam tekst. Znači prije svega danas ljudi imaju malo vremena, a previše sadržaja i bombarduje sa svih strana. Jako je bitno da se istaknete po nečemu. Znači ta slika ako mene na prvi pogled nije zainteresovala, drugog neće ni biti. Zainteresovan sam, ušao sam da pročitam tekst, gledam prvu rečenicu u stvari, imate ono see more. Ako prva rečenica nije zadovoljila tu pažnju, idemo dalje. Jednostavno ja neću da čitam dalje. Tako da džabe vi pišete 4 km teksta ispod, ako ta prva rečenica mene nije zainteresovala. Dobro, ta prva rečenica recimo da je bila interesantna. Kliknemo dalje, sad ja čitam i opet ne može to biti tekst u nedogled. Primjera radi, ja kad vidim veliki tekst, ja ga sigurno ne čitam, nemam kad. Možda neko voli, zavisi od vaše ciljne grupe, nemojte ni bježati od toga, jer to samo zavisi kakvi ljudi vas prate, ali molim vas, probajte da je sve sažetije i kraće. Ako možete da se izrazite u manje riječi, uvijek ćete imati više. Sljedeća stvar, znači interesuje me tekst, lijepa je bila slika ili video, šta sad da radim? Sad ja već ne znam šta treba da radim. Trebate kroz taj tekst vi da zatražite akciju. Jednostavno ne da mi tražite lajkuj i komentariš, mislim možda i to naravno, ali morate, nešto ste mi dali, ajde sad, šta ja sad da radim? Nekako uvijek treba taj poziv na akciju da bude, takozvani call to action. Tako da sad vi trebate kroz tekst na lijepi način da mi kažete šta ja treba sljedeće da radim. Da li je to želja za komentarom, da li da isprovocirate mene da ja vas nešto pitam ili kako god. Ali znači taj vaš tekst mora da govori
da pokreće akciju. Da bi ja dalje poslije kliknuo i komentarisao. I posle svega toga, ja sam u tome vidio nešto sjajno, nešto baš onako super, pa želim i da sejvujem za posle i da pošaljem prijateljima. Kad sam ja to sve uradio, Instagram kaže, jao, pa ovaj sadržaj je super, čovječe, kad se na njemu ljudi ovako dugo i zadrže, i pročitaju, i komentarišu, i pošalju prijateljima, i zapamte za poslije. Eto, to su neke jednostavne stvari, i iz toga Instagram crpi informacije i vidi da je to stvarno dobro, onda analizira ko je to uradio. Kao što sam rekao prije, znači Instagram nas kategoriše po našim željama. Kako on to vidi? Kroz to šta mi konzumiramo, koji sadržaj konzumiramo. Tako da, primjer radi, Marko Petrović voli da gleda fudbal, voli da gleda fudbalere i tako dalje, i mi svi imamo neki dosije tamo u Facebooku, vrlo detaljan dosije, koji bolje zna o nama nego mi što znamo o sebi. Tako što kaže, ima one radionice spoznaj sebe, pa to više ne morate da radite, samo pođite do Google-a i do Facebooka, oni znaju više o nama nego bilo ko. Tako da, zbog toga, Instagram zna koji ljudi, koji profil ljudi vas prati i kome da onda pokazuje. Eto. Sad da kažemo nešto o sadržaju, ovako video postane predug, ja ne umijem biti koncizan i vrlo lako skrećem sa teme, ali dobro, nećete zamjeriti, čak sam sebi napisao neke teze, ali džabe, ne pomaže. Šta je to što ljude može da zainteresuje, to jest da ih zadrži na slici i kakve su to vrste sadržaja. Prije, pod jedan, imaju 3, na primjer, kategorije kojih sam se ja sjetio. Pod jedan, to je nešto korisno. Nešto iz čega ću ja kao korisnik i konzument da naučim nešto novo. Znači, svako voli da nauči nešto. Da li je to neka možda interesantna, zanimljiva činjenica ili neka nova vještina ili neka informacija koja mi može biti korisna za nešto. Znači, edukativnog karaktera može biti. Sadržaj može biti edukativnog karaktera, kao što je, na primjer, Business Improvement Organization Montenegro i naše društvene mreže. Druga stvar može biti nešto lijepo, nešto vizualno lijepo, jer mi svi volimo da uživamo u ljepoti, da li je to umjetnost, da li je to priroda, da li je to, kao što sam rekao prije, lijepa gospođa ili gospodin. Znači, vizualno lijepo može biti taj sadržaj, i tako da, mislim, morate kategorisati da biste znali kome se obraćate i ko treba da konzumira to. Treća stvar može biti nešto zabavno. Svi volimo da se zabavimo, da vidimo nešto interesantno, da se malo nasmijemo i radujemo, tako da samo treba da odredite kojim smjerom vi želite da idete, možda hoćete od svega pomalo da ubacujete, ali morate da znate koje emocije budite i kod koga. Jer onako, postavljajući sadržaj, tipa ima sad, 3 puta nedeljno, 4 puta nedeljno, 5 puta, ima ovih Instagram gurua, neki pričaju stvarno dobre stvari, ali to ne zavisi ni od čega. Imate Gary Vee koji kaže da postavljate 4 puta dnevno sadržaj, i to uopšte nije loše, čak smo i probali. Imate neko kaže samo 3 puta nedeljno, neko 5, neko svaki dan, neko 2 puta dnevno. To su sve stvari koje su od slučaja do slučaja potpuno nebitne. Bitno je koju vi poruku šaljete i na koji način. Ako vi šaljete dovoljno vrijednosti da imate neki sadržaj za svaki dan, za 3 puta dnevno, da je on interesantan svaki put kad postavite, vi ga slobodno postavljajte. Ako ćete da smorite sa reklamama 3 puta nedeljno, opet ćete da smarate s reklamama. Tako da, znači, ne zavisi uopšte od broja vaših postavljenih postova ili storija, već od onoga šta vi postavljate. To je više content is a king. Imaju neka pravila važna, to je onaj Paretov princip 80-20 koji se primjenjuje na sve u životu, tako i u marketingu. A neki ga dijela na 70-20-10 kad je marketing u pitanju, a to je da, znači, veći dio vremena provodite tako što dajete vrijednost, a manji tako što nudite prodaju. Kad bi bilo 80-20, znači 80%
vašeg sadržaja mora da daje vrijednost vašem korisniku. A tek 20% da bude ono kada reklamirate svoje proizvode. Jer zamislite sad neko postavlja samo reklame. Ja ne želim da gledam reklame non stop. Nego dajte neku priču, prenesite, dajte nešto korisno meni, tipa ako hoćete da prodate cjediljku za naranđu. Znači vi morate 80% vremena da pričate o soku od naranđe. Da pričate zašto je on koristan, kako je on koristan, pa da dijelite neke razne recepte kako da kombinuju sokove i tako dalje i tako dalje. A onda 20% onda ljudi vas zaprate jer ste vi stručnjak za cijeđeni sok. I onda vas prate i onda usput kažete, evo vidite, možete da kupite baš za ovaj cijeđeni sok, možete da kupite ovu cjediljku kod nas. Tako da, o tome se radi. Znači, nemojte razmišljati samo kako ja mogu da postavim oglas svaki dan jer to neće niko da gleda, nego dajte malo vrijednosti pa onda slobodno tražite, jer na kraju uvijek morate da tražite tu akciju, da pozovete na prodaju, na kupovinu, izvinjavam se. Sljedeća stvar, ovaj video sad ima stvarno puno minuta, ali nema veze. Sljedeća stvar je stvaranje i biti dio zajednice. Znači, stvorite i budite dio zajednice, aktivni član. Možete da se krećete u Facebook grupama, da komentarišete ljudima na njihovim slikama. Znači, samo budite aktivni, izađite, što se kaže, među narod, jer ne može narod da zna za vas ako se vi zavučete u svoju špilju, ako samo postavljate sadržaj, nigdje se ne oglasite. Znači, budite dio tima, budite, neka ta vaša zajednica bude vaš tim, oni će od vas sutra kupovati, ali neće ako vas ne poznaju. I doprinesite vi njima, znači budite pozitivni, komentarišite. Mi smo to radili jedno vrijeme jer smo samo komentarisali ljudima slike, ali onako lijepo, ne samo je super ti je slika, nego vidite sliku, uhvatite se za neki detalj i onda dajte fini kompliment. Ali čovjek mora da vidi da ste vi dali njemu komentar baš na njegovu sliku, da to nije bilo copy-paste. To je čuvena Gary Vaynerchuk, inače biznis, da kažemo, motivator, nije biznis motivator, nego ozbiljan biznismen. I on je izgradio svoju karijeru kao digitalna agencija i kroz mnoge druge biznise. On ima jednu poznatu $80 strategiju, znači za $1.80. Ako mislite da nemate novca za marketing, danas vam, Bogu hvala, ne treba. To je jednostavna strategija, kaže svaki dan napišite 400 komentara. Znači cijel dan samo komentarišite drugima slike i onako pozitivno komentarišite i ljudi će jednostavno iz zahvalnosti nekad komentarisati i vama. Ako sam ja danas Petru komentarisao sliku pa sam mu je komentarisao još 20 puta, pa i on će nekad svratiti kod mene na profil. Ali da komentariš. A i ne mora, naravno. Ali ako sam komentarisao 1000 slika, danas, pa barem 5 će biti i meni iskomentarisano od tih 1000 ljudi. Tako da, osnov svega je dajte da biste dobili. Ali nemojte da dajete tako da očekujete da dobijete, nego dajte bez očekivanja. Znači uvijek morate da dajete i na kraju će vam se sigurno vratiti. Jer ako nekome nešto date, a očekujete korist, onda to je pokušaj manipulacije, to nije stvarno davanje. Tako da rezimiramo i završimo ovaj video koji se već odužio, ne znam koliko je vas ostalo do kraja da ga sluša, a ako jeste, svaka vam čast i odmah zapratite ovaj kanal, lajkujte naš video. Znači da rezimiramo, šta je ono što ne treba da se radi? Ne treba da se bavimo prečicama. Lažni pratioci ne vade keš, to je bitno. Druga stvar, zaboravite na svoju korist i posvetite se onima koji su preko puta mreže. Znači njima se posvetite, dajte i nadajte se najboljem. I na kraju, naravno, možete i da prodajete. Ali to mora da bude po principu 80-20. Znači na kraju se posvetite prodaji, ali kad prodajete, onda ga prodajete kako treba. I tako da eto, to bi bilo sve. Mislim da smo sve rekli danas o ovoj čuvenoj babarogi Instagram algoritmu. Ako sam nešto preskočio ili ako imate neko pitanje,
molim vas u komentarima napišite, vrlo rado ćemo vam odgovoriti i vrlo rado ćemo se potruditi da nađemo nekoga koji je kompetentan da vam da odgovor. Hvala vam još jednom, budite pozdravljeni i jurite vaše snove svakoga dana. Ćao!